والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Qadrli cemaat mümin Müslümanlar, bugün men sizga shunday bir masalani esga tushirasi kelgan edi. Qaysisida bizning yuraklarımızga hamda salomatlik masalasida, ya'ni bugün yurak salomatligi masalasida keladi. O cemaat riya masalasi. Shu vaqt qachon kishi oxirat amallari bilan Allah'ga bo'lgan yo'nalgan amallar bilan shu dunyoda umid etadi. Hamda olimlar bu masalada shunday bir anlatma biralar. Ar-riya talabul manzila fil qulub bi izahil ibadat. O qachon riya bo'lib turadi, qachon kishi bu dunyoda o'zining o'zi daraja, hurmat, muhabbat o'zini umid etadi. Kimdan? Kishilardan albatta. Fi qulub, kishilarning yuraklaridan bizhar ibadat o'zining ibodatlarini qilibdi yoki kishilarga ko'rsatdi. Albatta qadrli jemaat riya masalasida kelgan vaqtda biz shunday amallarni biz o'z qarshimizga keladi. O sadaqa, o mol mulkat hamda albatta Qur'oni Karimda shuning o'rinda eng birinchi esga tushirilar istavudi billah. Nisa surasining 38-oyatida istavudi billah. والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. Başındaki kişiler başlarının qarini do'sti shayton. Hamda ni xatlik shu shayton yomon do'stlardan deb Alloh subhanahu va taolo aytadi. Ham Allohning sifatli shu yoqdan. Alloh kishilar orasida sadaqa, yordam, oshatuv, kiyindiruv masalasida ko'rsalar, hamda shu vaqtda bir yoqdan ular ibodat qiladilar, Alloh subhanahu va taoloning rahmati uchun sadaqa beradilar, lekin riya an-nas kishilar ko'rsinlar uchun. Allohga qarata muhabbat, sharafatlik, istav, maqtov masalasida. Va la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Hamda Alloh subhanahu va taolo ularni shunday bir sifat bilan sifatlaydi. Allohga da inanmıyorlar. Hem de ahiretga da inanmıyorlar. Kishi ularga mumkin jamoat shu oyatlardan agar da kishi riya amalini qilsa, bu shirk amalini qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa tengdosh qiladi. Bizning boshqa amallar qachon kishi agar da tani bilan maxsus ibodat qilib qo'ysa, qutqa isan kishiga yoki duoga yoki bir voqeaga bizdan o'z qo'shimizda ko'rsatsa mumkin biz u vaqtni u Allohga tengdosh qiladi. Masalan, sajda qilirga mumkin, ruku qilirga mumkin, qurbon sholirga mumkin, bir duoda masalan Alloh rizoligi uchun bugun mana shu duolarga bo'lgan qo'shalarga deb aytilgan mumkin. Mana shunday masalani kishi ko'targan mumkin. Bu vaqtni jamoat ularni hatto ko'ngil bilan Allohni umid etmasa-da, o'rtaga общее действие deb qo'yadi, обычай deb qo'yadi. Ko'ngildan ishonib etmasa-da, bor Allohga tengdosh qiladi. Bu shirk qiladi, bu islom dinidan chiqarish sababida. Lekin de jamoat bor shunday amallar qachon kishi tani bilan u Allohga ibodat qiladi. Namozda o'qigan mumkin, sadaqa bergan mumkin. Lekin de qalb bilan u umidda kishilarning rizoliklari yoki umuman jamoatniki yoki umuman bu dunyoda bu kishilarning maxsus shu kishilarga rizo bo'lishini umid etmasa-da, baribir shu ibodatga rosha u umidda bu jamoat orasida bu ko'tarilib hamda unda o'sha bir darajalarga erishadi. U vaqtni kishi shirk qiladi, lekin u shirkul asg'ar deb ataladi. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam al-shirkul asg'ar, u kishi shirk deb aytadi. Balakay kishi hamda voyga akhafu min de qo'rqam de bizning ishim eng og'ir hamda sinovlardan birisi u kishi shirkda deb aytadi. Bu riya. Qadrli jamoat musulmonlar. Shular Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga aytadi. Bir sifatlardan birisi. Istavudida innal munafiqina yukhadi'una Alloh va huwa yukhadi'uhum va idza qamu ila as-salati qamu kusala yuraquna an-nas va la yadhkuruna Alloh illa qalila. Bor sizning orangizda munofiq, litsemer, ikki yuzli kishilar.
Алар ди Аллахны алдаларга уйлыйлар. Һәм дә Аллаһ Субханаһу Тәала аларның алдалауларını үзләренә төшерәчәк. Һәм дә аларның сыйфатларыннан, әгәр дә алар ибадат кылсалар, намаз укырга барсалар, мәчеткә махсус алар турында хәдисләрдә әйтелә, иртәнге һәм дә ястү намазлары турында әйтелеп куела. Ни сәбәптән? Чөнки ул вакытта электричество булмады, җәмәгать. Мәчет эчендә лампочкалар булмады. Килсәләр мәчеткә бит инде кеше күрми кем килгәнен. Алар барганда шу вакытта мәчеткә аякларын үстерәп килә. Чөнки көндезгә мөселманнар күрәләр, төнлә кем күрсен безне дип. Алар килсәләр дә җәмәгать, ләкин дә бик тә авырсынып кына килгәннәр. Чөнки барча аларның максатлары мөселманнар арасында үзенең дәрәҗәсен югалтмаска гына булган. Һәм дә Аллаһ Субханаһу Тәала аларны сыйфатлый юрабуннан нас. Шушы изге эшләрне алар үтәгән фақат кешеләр өчен каршында үзенең күрсәтелеше. Ва yazkurun Аллаһа калила. Һәм Аллаһны бик тә сирәк вакытта гына искә төшерәләр. Кадерле җәмәгать мөселманнар. Аллаһның дәрәҗәсе турында мәсәл Аллаһ Субханаһу Тәала әйтә. Иннал мунафиқина фи даркил асфал минан нар. Һәм дә мунафикларның иң түбән дәрәҗәсе булачак җәһәннәм утында. Ягъни иң ачык газап. Ни сәбәптән шулай? Чөнки ахирет гамәлен үзенең шушы дөнья вакытлыча кешеләрнең ризалыклары мәсьәләсенә мутабык җибәргән өчен. Әлбәттә, әгәр дә кешенең йөрәгенә керсә шундый бер мәсьәлә, мин шушы садакатларны бирдем, ифтар мәҗлесләре үткәрдем, хаҗга бардым, гомрә үтәдем, Кур'ан укыдым, яки Кур'анны ятлап чыктым. Хәзер инде аны ташлыйм микән дип әйтеп куйган вакытта җәмәгать аны ташларга кирәк. Аның өстендә аны эшләргә кирәк, фақат үзенең калбы белән элемтәне тотырга, онытырга кирәк. Пәйгамбәр Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә әйтә куя: "Ва иннал иzzatu фи истигнаи анин нас." Мин мусламанның гыйззәте, куәте булып тора ди. Кашын кешеләрдән карата мохтаҗлык хис итмәячәк дип куялар. Әлбәттә, мал-мөлкәттән генә түгел җәмәгать, ярдәмдән түгел. Без йортны да төзегән вакытта кешеләрне, рабочийларны үзебезгә алырга тиеш. Гаилә мәсьәләсен караган вакытта да гаиләдә әнисез гаилә булмый, атасыз гаилә булмый. Балалар булган иш, әнисе, атасы, анасы, без аларга мохтаҗ, ул безнең табигый мохтаҗлык. Ләкин дә шушы вакытта җәмәгать кеше аларга җан һәм бәдән, йөрәкләре белән бәйләнү мәсьәләсендә тора. Онытмагыз җәмәгать, рия мәсьәләсенә килгән вакытта ачык кеше Аллаһка карата итәгатьлекне калдыра, үзенең туганнары, якыннары, начальникның ризалыгы өчен. Ансын да онытмагыз. Шунсы да бар бит җәмәгать. Ягъни намазын укып тормыйсың инде, ни сәбәптән? Чөнки эшеңне югалтмасын өчен. Хиҗабны кимисең җәмәгать, ни сәбәптән? Өстеңдән килмәсеннәр өчен. Яки тагын да мисалларны китерергә мөмкин. Кадбуслар мөселманнар. Әгәр дә рияның төрләрен искә төшереп алсак, иң куркынычы кашан кеше шәһадәт китерә. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Кайсаны ислам диненә кертергән мәсьәләдә фақат Аллаһның ризалыгына күргән иш. Шушы вакытны Аллаһ ризалыгы аның йөрәгендә юк. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah дип әйтә, андан кешеләр канәгать булсыннар өчен. Ул мунафиқ дип атала. Бу кеше мөселман түгел. Biz bu мәсьәләне иман кәлимәсенең хикмәтен аңлатырга тиешбез иң беренче үзебезнең балаларыбызга. Чөнки алар безнең каты сүзебездә куркып, ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип әйтергә мөмкиннәр, һәм дә шушы кәлимә өстендә торырга мөмкиннәр, фақат әти ачуланмасыннар. Җәмәгать, әлбәттә тышкы гыйбадәтләр генә түгел, эчке гыйбадәтебез буның чисталыгында балаларыбызга аңлату бик тә мөһим. Хатыныбызда шулай булырга мөмкин. Туганнарыбызда кайсы безнең кулыбыздан яки мал-мөлкәтебездән аерылудан куркырга мөмкин. Шулай куркыныч бер хәл, ләкин дә булар мөселманнар
Koşan kişi ibadetini kıla, namazını okuyor, sadakasını tarafta, hacına hem de umresine bara. Şu vakitte Allah subhanahu teala'dan rahmet ümit etmeyi. Fakat kişiler anıtlarında maktav sözlerini etsinler şimdi. Bunda bir millet tuzan halli de Allah rizalığı mesele kilmeyi. Lakin bu kişi Allah subhanahu teala'ya iman getirgen kişi. Allah'lıkka iman getirgen. Bulaşıldılar. Bulşular cemaat Allah bu kişiliği. Koysuları gıybedet kıla. Namaz, oraza, Kur'an'ı yatlap şığa. Yeki Kur'an'ı matul okuyup. Bu bir kitaplarını okup çıktı. Hem de ilmi var. Allah'ın rizalığı için. Lakin de kişiler arasında derecesi kurtarılsın için. Cemaat bizge bakarlar. Hem de her kişi koysuluk izgi yollarda özünü göstergen tırşar. Biz bundan özümüz izgiliklerimizde kimdirge hiç mi yok mu cemaat? Yok. Allah subhanahu teala kubret iske düşürge gerek. Çünkü Allah subhanahu teala sıfatladı münafiklarına Allah'ın eskiyle iske düşürler. İş Allah subhanahu teala iske düşürü tahlil, salavatlarını oku, yüreğimizde Allah subhanahu teala'ya kaytarga yerdeminde. Hem de şulay korkunçlardan birisi cemaat riya gabeli koşan kişi günlerini namaz okuyun. Biz kişi de anı kurmayız. Kur'an okuyun, zikir kılar. Günlerini oraza tutar. Hem de kişi arasında kilip baskaş, o alardan küte şerefetlikine, bana hürmet edirler. Ne dedi? O halim kilip bastır. Mürebbi Allah'ın arasında gitmeyin. Allah subhanahu teala'ya günler boyu namaz okuyduran kişi deyip bizden qarata bir hürmetini ümitde kişilerde. Cemaat bu işler bitirisi yukka шығışı amellerden bulundur. Yeki şuday bir hayli cemaat o bizge qaysilari uzaqroq indi islom dinida 20 yıl medrese bitirgen, chet illerde o'qigan kişiler qaysi kişiler arasından kelib basqash o'tirg'ach, ular umidida shoyat imom etib bostirdilar, Qur'on o'qidirlar, majlisga chaqirdilar, amir kelib so'rovlar berdilar. Andan din turuna qiziqsindilar. 15 yil bo'yi endi islom dinini o'rgandik deb aytib qo'ya olgan jamoat. Mana shu masalada jamoat biz o'zimizning yuraklarimizni tartibda, puxtalikda keltirga tegishmiz. Ana kim ishlay oladi? Allah'ın yardımı bilen siz fakat darı kovup olmayı cemaat, tabip kabarıp olmayı. Bunun şeylerini sizine hissettirgen mümkünsiz. Mümkün, eğer de sizden bir daverili, ışanışlı bir ustaz bulsa, daverili, ışanışlı ustaz, başan siz elimdeğinizde her vakit tutup durasınız. Belki siz anda medresede okuyansınız. Yeki bu şınlıkta olu tecrübe hem de müdürlüğe layıklı hem de sin anı bilen aralaşkan vakitte o sine gayiplerini kişiye çıkarmışa, üstünden gülmüşe, sine iman daruvun, kiyinişlerin birim jibeleşer cemaat. Lakin de ömrümüz cemaat nikatlik olsa da anı ahır bulaşar. Hem de kıyamet gününde biz kilip basarız Allah subhanahu teala başında fakat canlarımız bilen değil, yamanlarımız bilen. Hem de bizim bankimski şotlarımız hem de izgeçleri bu dünyada kalan. Yani ahiretke, mengilikke gitsin için Allah başında bilen bir iş. Dün rekat sünnet namazına kadar cemaat basit.